isabukuru yawe uzayaba buri munota ku bwacu twese inseko yawe nziza ni kimwe tukagukumbura abaza bakuvuga nabi tubaburira umwanya tukaseka tukabahima kuko turakwikundira iyaba nawe umutima wawe wanyoterwa nk'ibyo kuko happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you ugira umunsi mwiza tariki wavutseho ugira umunsi mwiza Jolie isabukuru nziza turagukunda cyane turagukunda cyane turagukunda cyane Jolie turagukunda cyane joyeux anniversaire. Oh my God, thank you, Daisy. This is truly humbling. You're welcome. Be who you are. You are already a conqueror. You are already an example to the kids out here. It's not easy. These times are not easy, but I love the way you handle yourself. I don't know you a lot, but I stalked you on Insta. So I've seen how, most of the things on Insta. I think I followed you. Ariko ndagushimira kuba uri umwana uhesha agaciro umwana w'umukobwa. Kandi ukomeze umutima wawe, ukomeze uwo uriwe, ntazagire ikigukura ku ntego yawe. Your focus is so important that you have to, to put it wherever you are. Just think about that and everything will fall in line. Utagiye uruhande kureba uriya kureba iki, you are, I don't know, amagambo yananiye kuvuga kubera yuko nyine nk'umubyeyi iyo mbonye umwana witwara neza nk'umwana ufite uburere, uri umwana ufite uburere, uri umwana w'igihugu kandi werekana igihugu cy'u Rwanda ko abana b'abakobwa ari abana batuje nkawe. Sasa rero ukomeze ube an example to those kids who are following you. Kandi urabizi ibi bihe birakomeye, ntago ari ibihe byoroshye, ariko urabyoroshya in a way. Abana bakureba bakaba bashaka kuba nka Jolie. So you are amazing. That's the only thing I can say. You're amazing and happy birthday and keep who you are. That's the only thing I can say. Thank you so God much. bless you. Yeah. You too. Thanks. Next. Shari, wabonetse Lisa? Wabonetse? Yes. Hi, Jolie. Hi, Lisa. How are you? Twarabonye. Yeah, cyane. That is okay. Ngiye ndasubiramo nk'uko nabivuze kare. Your big sister we all look up to. Ikindi nkunda ko nyine everything. Liza, wakwemeye kutere mukobwa. Kurameye kutere. Na ekuteri nambaye. None ko uri gusakuza ni biki ndabigirana. Okay, ngende nongere ngaruke. Afitemo mu kunyugo uri gusakuza. Aho. Bwa nyuma hari akantu nibagiye wenda mbareke mukomeze ikiganiro. Reka Liza arangize urabageze ku 10. Liza komeza. Nabane Jolie. Okay.
Liza go ahead ntago tukumva sheri. Okay. Namushimiraga ko ari mukuru wacu tureberaho, reka mbivuge mu kinyarwanda ko ari mukuru wacu tureberaho. Ikindi kirenzeho njye namwifuriza imigisha myinshi yose iva ku Mana. May God bless you in all ways. Ibyo ushyiraho amaboko yawe Imana ibikora kabiri. Njye byimazeyo kuri njye ku giti cyanjye, I thank you a lot. You know that there's no need to explain it, but I witnessed call you a great woman, an ambitious woman, a smart woman. Ni byinshi ngiye kuvuga ngewe bwazacya, so let me stop from there. But I appreciate you a lot on my behalf. Ndavuga ku giti cyanjye. Of course. Thank you, I'm truly humbled. Hari ikintu nibagiye kuvugaho kare, buri muntu wese yagikomojeho hano, and I was thinking to myself as I was laying here, kumva buri muntu akubwira ngo uri intangarugero, uri role model and all that. Mu by'ukuri ntabwo ndi miseke igoroye, nanjye ndi umuntu, I am human and I'm not immune to error. Rwose everyone is a candidate to mistakes. Nshobora gukosa twese nta muntu udakosa ku isi, ariko kubona ko no mu mafuti yawe people still give you a benefit of a doubt, bakavuga ngo basi aragerageza, basi at least. Vraiment ni ikintu, I don't take that for granted. I don't take it for granted that even at my worst you still give me a benefit of a doubt to believe that I am trying to do great. Ni ikintu bajya bavuga ngo akenshi umwana arerwa, ndibaza umugani w'ikinyarwanda ko umwana arerwa na society cyangwa se na village. A child is raised by a village. Having a community of people that celebrate you and hold you accountable. Kuza hano mushobora kubifata nk'ikintu cyoroshye kuko ari TikTok, ariko kuza hano ukabona abantu niyo baba ari 5 cyangwa 10 ari 2 bakubwira ngo, ugahura n'umubyeyi akakubwira ngo ufite umwana w'umukobwa, uri role model we, undi mwana w'umukobwa mungana cyangwa se ukuruta akakubwira ngo dukunda uko umeze, you are role model to many of us. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. So njyewe homework nkura hano ni ukuvuga ngo no mu madega yanjye yose nk'umwana w'umuntu, rwose aba bantu hari icyo bambonamo. It inspires me to be better. Ni ukuvuga ngo muba munyubatse mu bundi buryo kuruta uko umubona ngo just is a TikTok live conversation. So ndashaka kubashimira. Again, today my takeaway is to try and be a better human being so that I cannot disappoint each one of you that sees me, that has put me on a pedestal. Thank you so much. Mumbabarire mbacike ndumvika kare mu gitondo. Okay, maza umve Peri hanyuma noneho hari si kuri bano taravugana. Hewega Peri. Oh my God, this is Kabano. Twagiye Peri. Fungura kamera. Gute? Yagiye. Arahari. Arakora akantu karakora. Mbere na mbere ndagushimira ko uje hano. Hari abantu bari hano bagufata bitandukanye, gusa nka bamwe hano bari bavuga ko birangiye bawukunze. Iyo umuntu ahora cyane nyine abantu bafata uko babishaka. Jewe nafisiriza isabukuru nziza, Imana ikamigisha nkuko nabivuze kongerere ahantu hose. Kongera ahantu hose amafaranga mu bwiza no mu buzima bukomeye. Nibyo ntabwo n'igikundiro kubera abantu benshi batawukunda bagukunde kubera ko uri umwana mwiza. Merci. Okay, mbere yuko nsezera mutesi ibyo bikabano. Mu kirundi baravuga ngo utamba neza, bavuga gute iyo ushaka kuganira neza? Iyo uvuze muri mwiza? Iyo ushaka kubwira umuntu ngo uganira neza. Uyaga neza. Uyaga neza. No kuyaga neza.
Kabano, kaba. Yes, sir. Uravuga afunguye kamera ndakwiyamye. Ndakara. Twagiye nyaruka. Ntabwo nifungura bwo. Twagiye nyine tambutsa message. Ubuse ko byose babivuze. Cyetse mvuze nk'umuvugo. Nkatangira mvuga mvuga iki ndeka iki ko bibenze. Murantiza umwanya gato, murantiza umwanya gatoya cyane. Hari umuntu komeza ndimo kuzamura umuhungu wanjye Kendo twagiye. Isabukuru nziza kuri Nyampinga wacu ibihe byose. Umva Jolly ni amata, Imana imukomeze, imurinde, imuhe ubuzima, imwongerere igikundiro. Ubundi I want her to be our like a next Minister w'ububanyi n'amahanga. She can talk. Oh my goodness. Jolly uzi ubwenge ubutari bw'umuntu umwe. You are just you are a whole nation. Agiye ibishanga ariko arahita agaruka. Reka nze arazigenda dusezeye. Komeza. Ndavuga garutse. Uravuga yagarutse ngo komeza. Ntabwo ubuse ahubwo yigeza nyumva. Nguyu arahari ari muri big screen. Watwumvaga? Yes. Numvaga nakurikiraga. Anyways, turifuza ko Jolly nyine akomeza kuba Jolly, agakomeza kuba Jolly. Ibyo abantu bakwifuriza byose kazabigeraho. And then we really know that you can never disappoint us. So happy birthday. God bless you. Ukure hose mu bwenge, mu mufuka, mu gikundiro, everywhere. God bless you. Kabano merci nanjye wenda utaragenda nkurikirana ibyo ukora, nkunda ibyo ukora, the platform that you've created for young Rwandan models. Nkunda kukunda kwambara, ndi umuntu nanjye ukunda gusa neza. So one of the things I like about you is that you make fashion make sense. Thank you so much. No gufasha n'abandi bana b'abakobwa kugira ngo bambuke umupaka. I have great respect for the work that you do. Nubwo wenda abantu batabibwirana, but I respect so much your work. Thank you. I'm truly humbled and thank you so much. Okay. Thank you so much. Tumusigaranye nk'iminota 2 yonyine itarenze. Kendo fungura mic yawe mu ijwi ryawe tuzi anniversaire ya Jolly ndashaka amasegonda nkuririmba indirimbo yose twagiye. Abandi mwese mu bitinge mic kuri anniversaire y'umukobwa wacu. Allez-y. Isabukuru yawe uzayaba uri munota ku bwacu twese. Inseko yawe nziza ni ikimenyetso cy'urumuri rutuye ku mitima yacu. Oh my God. Baze ko dutandukana mu isegonda tukagukumbura. Abaza bakuvuga nabi tubaburira umwanya, tukabaseka tukabahima kuko turakwikundira. Iyaba nawe umutima wawe wanyoterwa nk'ibyo, kuko happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. You don't want to get me right now. Happy birthday, Jolly. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yes, urahari? Godfather, can I say something? Go ahead. Thank you, Kendo. Okay, twagiye. Ntabwo uravuga Clary? Oh yeah. Okay, go ahead. Okay, nyaruka. Okay, Jolly. Yes, Sally. Happy birthday. Thank you. Twavuze ibintu byinshi ntabwo nshaka kubisubiramo kwavuze. Ubwiza, smart, byose babivuze. So what I would say is thank you for representing us as women in Rwanda. Nka Nyampinga.
ukitwara nka nyampinga hanyuma thank you for being who you are. I love your character kandi whatever you see around ibyo bakuvuga cyangwa se whatever they say there is no growth itagira discomfort. So keep it up. Strong women never give up. I want only God to surprise you, and I wish you the very best the world can offer. Happy birthday. Yeah. Thank you so much. Godfather navuga akantu kamwe kandi Go ahead, it's your day. hari impungenge nshaka kubamara Yego. buriya hari ibintu byinshi biba bivugwa n'ibiki ariko ku muntu rwose unkunda ushobora kwibaza ko hari ikintu runaka umuntu yamvugaho kikanira ikibazo ndashaka kumumara impungenge ko I am a very self-aware woman. I know that I'm who I am because it's who I am, not because anybody else has to approve that. So there is nothing under the sun that can sway me or let me compromise on who I am simply because somebody has said. Ibyo byose mubona it is part of the package. Hari abandi bantu benshi, buriya abantu beza cyangwa abantu bagukunda kenshi ntago bavuga. So kubona akenshi n'abantu bagendera mu kigali ugasanga n'ibintu nta nubwo biri personal. So ndashaka ngo mamare impungenge n'ujya ubona ikintu uri umuntu nkunda ntukavuge ngo mana yanjye none umuntu wavuze iki. Of course abantu benshi iyo babaye public figure bakugiraho opinion kuko ntabwo bakuzi. Hari ikintu cyitwa perception. There is power of perception. Iyo umuntu mutaraganira mutaziranye mutaranahura aricara yakumva wenda Godfather akavuga ati Jolly gutya aga creating a perception yakagutwara uko nguko ariko wenda nkanjye nk'umuntu uko mbitwara ntabwo ndi marayika. I have my own shortcomings. Ngerageza kugira ngo mbe ngewe umuntu turi buhure on a personal level atware ngewe wanyawe. Nuhura nanjye ukarenga umurongo runaka rwose ntabwo nkwihanganira. Nuhura nanjye kandi ukaza I still want somebody to take the authentic me. Rero rwose if you know you like me ukamangayikira biriya bintu it is just a peanut. Nta n'ikintu bintwara na gito kuko hari igihe uwo bavuga bahabanye nawe kandi ubuze ukuri kwabyo bajya bavuga ngo kuri guca mu ziko ni gushya. So in as long as I know niyo ntakosa nkaba nzi ngo okay nakosheje ndi umwana w'umuntu reka ngerageze niga isomo wenda ubutaha sinzakora ibi bintu. Ikiba gitandukanye ni uko twebwe dukosa turi public figures ku buryo amakosa yawe abantu bagira manini bakayagira ibitangaza ariko uri umuntu na personal level uravuga uti none ndi umuntu nakosheje nk'abandi reka ngerageze ngira ikintu mbyigamo nawe n'ubifate personal ngo bigire ibintu by'intambara. Ariko umuntu kuza afite opinion ye afite perception ye ngo Jolly ameze gutya ngo ateye gutya ntago bikuraho ubundi we ngewe Jolly nzi ubundi we nta nubwo rero bincira ishati nta nubwo bintwara umwanya munini. So ndashaka ngo mbahumurize ku byo mujya mubona online. I am very self-aware. I am a mentally stable young woman. I'm very intact. I am informed. Ngira support system y'abantu banjye. Ngira abantu benshi bankunda babimbwira ku buryo ushyira kuri balance ukavuga uti uyu nguyu yageneye mu kigaravuye iki n'iki. Erega ni ibintu bavuga ubundi ari nabyo. Wese si ndi umuntu urumva n'ibyo bavuga ari byo rwose ukavuga uti aha ngaha narashe hasi y'abantu reka ngerageze noneho ubutaha nanjye nzi improving. But I want to tell you mushyire umutima hamwe rwose nta kintu kijya. I am a very strong character. You have to have weight for you to push me or to sway me away. So nicyo nagira ngo mbahumurize. My well wishers, people that wish me well, people that hold me accountable, people that want to see me win, people that want to see me shine. Whatever you see that may seem not to be right, it is facing a strong character of a woman. Thank you. Wow, thank you so much. Thank you so much. Dieze wahageze. Jolly urabesha hasiga amasegonda. Dieze urahari? Ndahari. Go ahead. Ndabizi uri mu muhanda ariko fata ijambo nyaruka. Aga ko ntakubona. Nakubonye twagiye Dieze ijambo ni ryawe. Jolly wanjye wandutiye benshi
mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urahura koma, wibaza byinshi ku mwana ukunda, ugasanga ari kure cyane, maze ugapima iki kirere, ugasanga utagiheza. Jori wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urahura koma, ihanagura ayo marira we, nzaguhoza tubonanye, bwiza bwanjye njye ndagukunda, misi wacu w'ibihe byose, mutesi mwiza wandutiye bose, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urahura koma, ndagukumbuye umwana nkunda, hashize iminsi tutabonana, naraye ndose inzozi nziza, naraye ndabuzwe misi wacu, n'urwererane rwizihiye amaso, yarambonekeye arampumuriza, ubwiza bw'Imana se wiriweho, nsanze umubyeyi anyihoreze, mama wambyaye nzakwitura iki, ko wanyikundiye nkiri muto, nsanze umubyeyi wampaye byinshi, c'inkoni zamba mubyeyi we, mama wambyaye nzakwitura iki, uri umubyeyi w'urukundo, musanganwa mpundu, nshimishwa n'impuhwe zawe, mubwizwa kuri kose, yo amezi 9 ni menshi, ngeze ni musozi kandi narakugoye bikomeye, cyo none ushira impumu, uhumure dore ndabizi, njye nkwise mutangana, mu nganzo niwe mwezi ndi, nza kuvugira imivugo, mu mvano yo kubaho, uragahora igorora, icyanzu nkubwira icyiza, wowe wambereye umukamyi, ukankamira idateka, iyo rugori irahora leta, umurage w'umubyeyi nzawukomeza iteka, uzantere gutunga, iyo uzandinde gutongana, njye nkwise mutangana, mu nganzo niwe mwezi ndi, nza kuvugira imivugo, mu mvano yo kubaho, uragahora igorora, ugira umunsi mwiza, tariki wavutseho, ugira umunsi mwiza Joli, isabukuru nziza, turagukunda cyane, turagukunda cyane, turagukunda cyane Joli, turagukunda cyane, turagukunda cyane, joyeux anniversaire. Oh my God, thank you, Daisy. This is truly humbling. You're welcome. Well, Thank you so much. Mbibutse ko Daisy ahagaritse imodoka ari bari kuva mu kazi, ageze mu muhanda, imodoka baraparika, ubu baraparitse kugira ngo Daisy, urakoze arimo cyane. gutaha, ntabwo uri mu kazi, murabizi. Bless you. Yeah. So, Yeah. Jolly,
we do love you, abantu baragukunda. Kubona abantu bashobora guhurira hamwe ni iby'agaciro bangana gutya, abahungu abakobwa bakaappreciating ibyo ukora, kugeza uyu munsi ntabwo twatekerezaga ko even you can pass on this platform. Abantu bagira urugambo, twari tuzi ko turi kubikora mu ibanga nkatwe, ariko byaje kurangira abantu bafite urugambo barabikoherereza, nuko uraje, ibyishimo bibaye ibyishimo. Reka tugushimire, wakoze cyane, komeza unyurwe. Nijye washimira. Thank you once again. Imana ibahe umugisha. Bless you. Amata bahame. Aga promoter. In second. Aga fungura mic yawe. In second, hanyuma noneho tureke Miss wacu aje kuruhuka. Godfather, nta byinshi ngende buvuge numvise byose babivuze. Jolly gusa cyane navuga umutima afite agumane. Kuva igihe cyose njye namumenyeye ni umuntu mwiza cyane kabisa, kandi binavuga byubaka abantu, usibye natwe tuba tubikoresha kuri zino mbuga, byubaka abantu benshi cyane. So rero umutima asanzwe afite, agira urukundo, agira abantu bose agumane, kandi nyine akomeza atera imbere. Ari mu generasiyo turimo, ari mu bantu nyine bari gukora ibintu byiza kandi bishobora kuba bizagera kure cyane. Rero akomeza ngo Imana imutize imbaraga, more blessing, imigisha nyine yose izamugeraho nk'uko Imana yimuteganyirije. Isabukuru nziza, arabizi ndamukunda, ajya abona post ndamukunda kubimwereka, arabizi ndamukunda kandi Imana imugeze kure kabisa. Happy birthday to you. Thank you so much. Bless you. Hallelujah. Mfite abantu mu bantu 300 mfite, harimo abantu 175 bashaka kuzamuka, ntibyakunda. Reka tubakanye. Oya ntabwo byakunda, none se yarara hano. Muraza kuvuga yagiye, nta kibazo nk'uko twavuga adahari n'ubundi. I wish I can stay for longer, ariko I have a flight in the morning. Yego. Noneho ndi already ni saa 8. Yo. Sharon. Oui. Fata isegonda rimwe, dore wakomeje gusara, fatisha isegonda rimwe, hanyuma none dusezere mu minsi wacu. Mbere na mbere ndabashimira ko ari umukobwa w'icyitegererezo, and ibi byinshi babivuze, and I'm your twin. Happy birthday. Happy birthday, Sharon. See your birthday is today as well. You're Scorpio? Yeah. Scorpio women rock. I'm sorry. It's okay. Mumuvukira umunsi nawe yavutse uyu munsi, nawe twari tumukorera. Yeah. So urakoze cyane. Ngayo nguko njyewe buriya pano yavuze mfite, murabizi amagambo yanjye ntabwo menshi, ariko nyine yankubwire ngo yankuririmbire happy birthday to you. Nturyangaze ngo bive ku mutima mwiza, nanjye nguko ntaho nguhishe. Wakoze cyane. Thank you, God bless you, kandi ukomeze uryoherwe n'iyi minsi yawe y'amavuko. Wakoze Jolly, God bless you. Merci. Okay, bye.